Zapakutin nini, pre-AI entrenamiento allin kaskan manta. Post-AI yachachilla, kusikuini. Hinaspas runakunamampas rikchakuajmi. Ejemplo baj, kunan tiempópica, runakuna gimnasioman rinku. Ichaka, manan necesitanchis cuerponku picalpankuta y asakajunata, manejanapa, chaitaruaj majinakuna kaskasraiku. Chaika, kunanta mapas gimnasioman rinku, y manaskata gimnasioman rinku, bueno, kusikui kaskan raiku, kali kaskan raiku. Hinaspa, ayinta kawarikunki, sohta paquete, apps niskayoh kaspa. Manam yachanichu, chipas. Kai niskaika, ancha uju nivelpi, chaita ruanankupaj, runakunapajka munaimi. Runa kaipa significado psicológico y evolutivo niskajai. Inaspa, chairaikun yuyaikuni. Yachay wasimampas, gimnasiomanpas rispaikipas, hinan educacionka uiñanka. Hinaspa ñuka. Yuyaikuni kunampachaka, manan yuyaikunichu aska runakuna yachaskankuta, yachay sasa kaskanraiku. Kanka rebotanki chay materialmanta imaraykuchus, inaspa wakin runakunaka, chay halkakuita atipanku, ichaka yaka yapanpaj nisasa, ichaka, ñokaka yuyaikuni, chayta ruananchispaj, chayka técnicos sasachakuini, alichanapaj, chayka huj técnicos sasachakuini, ruanapaj, imataj ñokapa, chay yachachikni yanapawaka coreano rimaita yachashkapti, yuyaikuni viable kaskanmanta, hatarichita atikuskanmanta, ipas ruanan kaskanmanta, inaspa piensani, chaywanmi ima yachaypas, mana imapaj valej, hinaspa munaskajkanka. Hinaspa runakunaka, kusirikunankupaj me ruankuku, chaymi, trivial, niska. Sichus, chayna tutorñuk kaiman, ima arbitrario y achaypajpas, piensani, aswan pasirmi imapas yachayka, inaspa runakuna ruankaku, inaspa ruankaku, kikin razón kunaraiku, gimnasioman riskankuan.